Ini ya tale kerja. Mulai mangok longga-longgoe. Bayar iki. Yo lek ngadu kematian. Omai gak kayak gini, kacangnya. Terus bersih kolomnya Mari mangan langsung kadang kali lu. Cok, iku wae Marisa. apa kloset jopok Pak? Coba. Pakai shower. Internal. Di sini. Mas, juleha jule ono apa panase? Tuh, cok ngono. Bacok no. Dua tuh Beni. Entos sih. Lah. Kalau dia dibaca tanganmu sebetulnya lah. Ngono ta. Aja cok lu baleni. Baleni, belum. Mam. Ya apa cara dibaleni wis belah ya. Filmnya dimundur. Alhamdulillah. Mati kayak kulit guys, monggo stres. Lah wong ikut gini Pak Basir to. Tiga apa barang nih? Durung dicuci, Mas. Udah. Udah tak sucikan, Pak. Bersih, Pak. Pakai cat rokok. Gila. Langsung jenengan. Langsung Pak. Gak apa-apa. Ini manjur katanya. Gula. Kok enggak wani ya? Anu belum gak apa-apa, getno ae. Bu. Gila. Tidak direncanakan program kita sendiri ini Pak. Langsung buat itu ya. Kasus buat ya. Oh, korek. Lo aja juti tanganmu ambu semen. Oh. Mari besok. Ngono-ngonoan. Juleha Bu. Gak ana benere. Jenenge tok Juleha. Tadi pokrok-pokrok. Ayo cewek Pak. Soalnya itu dodol sego goreng di omah jenenge Juleha. Aku ngomong Juleha busuk langsung Oh Juleha. Agak macam ini loh. Mantap. Iya. Ada 3 kemarin. Iya. Tadi bawa. Salam sama. Kondisi ini sekretariat. Iki kerja di Gus. Iki mandok kawat. Mangane ra kendor kerjane ra kuat. Ya, bagus. Mari-mari. Kalau ini ngapain ya? Ini harus kerja kami. Gimana kami? Yang pertama main tes.
Seri